Ngiphawule. Amen. Sanibonani bazalwane. Very interesting. Uhlanya ulubona ngendlela elenza ngayo ukuthi liyahlanya. Uma uhlanya lungakaqala ukwenza izinto ezingenziwa umuntu ongahlanyi ngeke ulubona ukuthi liyahlanya. Ngifaka uthayi nomfowethu ufaka uthayi. Sobabili wa honorable. Asibonakala ukuthi khona nomehluko phakathi kwethu. Ngikhulunyiswa yini lokho bazalwane? La amadoda amabili akha izindlu zawo ezindaweni ezimbili ezingafani. And awusuthola umlando ukuthi before bakwazi ukuba identified ngezinto abazenzile ubani wayegula kunomunye. Kodwa sikuthola la sekuna imvula esame sebadibana nezimo ezifanayo sekuyaqala ukukhuluma ukuthi indoda ehlakaniphile nendoda eyisuwula. But before that bekungekho umuntu ogulayo nongaguli. Uma ngabe sizophuma la sinalokucabanga ngokuthi hayi sonke siyafana. Yebo sonke siyafana. But kuhluka la ekwenzeni. Wenzane ehlukile kunomunye. Sonke siyakholwa. Kodwa ekukholweni kwethu kukhona yena okubona kuumphumela wokukholwa kwakho. Abanye sebakholiwe bakompara nabantu abangakholwa ukuthi bangcono kunathi sikholwa. Kodwa lo muntu akahlele ekukholweni kwakhe. Hayi yona indaba yashuba. Ngelinye ilanga ngizokhuluma ngento yenzeka ngiyabona unyaka ophelile. Ngiphuma esibhedlela. Ngibuthakathaka impela wena. Ngithi ngifika le mission ngithola kulolu hide lo muntu bekafona. Uyangifuna. Ufuna ngiphuthumbele. Mina ngokwami ngayilandulela ngathi ngitawendani ngiwiki ngalendlela. Angathi angikhuluma into ebengilele ni. Ngikhuluma into nje entekile. Ngeke utshele si lo muntu wayekhuluma mekuphi. Noma ngangikuphi nami angikwathi. Kodwa ngazi nje ukuthi wakhuluma lo muntu sengilandulile nakulomza unike report ukuthi hayi angiboni singaphumelele. Uyefika lo muntu akancengi ni. Lendle futhi abuza ngayo akuyona into elula ni. Uthi lo muntu ngicela ungiphendule manje. Hawu. Ngiyalalela. Number 1 ngibani osebenzayo kimi nakuwe. Hey. Kwangathi kuyahlwemehlena manje. Funa ngiphendule. Nguwe uNkulunkulu noma yimi. Kwaba nzima ukuthi ngiphumelele igama. Igama ngaphuma nalo ngathi kusasa ngiyayalela ngifunwa khona. Ngahamba nginjalo. Ngawufika le ndawo. Uma ngifika akuhambi mine. Hamba lo muntu okhulumile.
ngehlulekile kumphendula ukuthi nguwe Nkosi noma yimi. Uyafuna ngiphendule. Uma ngizothi yimi angathi awuzothini. Uma ngithi uwe Nkosi ufuna vele ngiyele laba ngibitha khona. Ngase ngiyahamba. Impendulo yami abayileko nje. Sengithi okunye kuyefika imibuzo enzima ngendlela ongeke uyichaze kodwa kudingeka ukuthi ngabe uphuma nempendulo so ufuna uphendule ngekwenda njoba mabuze ekhuluma la sifake bothayi sonke ethi cathu sithifakile kodwa asifani lithi livesi uma lokuthi uma liyasehlukanisa uma nihlala kimi nami kini uma uthi lo muntu lo babona lesihlahla sicalekiswa siyasola vele ukuthi mosongasizo sikhathi seyithelo kodwa lithini izinkulunkulu lithi igatsha elihlethi kuye icabona libuni ebusika nasehlobo ayikho isizini uNkulunkulu ayikho impesheni uNkulunkulu ayikho kohluleka uNkulunkulu kuyafana uma wena uhlethi kuye ngiyaphela lapho yimo wakho hayi injalo baba injalo impendulo ithi nguye owenza umsebenzi njengoba kuuye owenza leli gatsha ukuthi lithele alizitheleli lona kodwa litheliswa nguye ngoba lihlezi kuye amen nango sesdelma uyaeda sanibonani bazalwane amen ngicela nami ukuyisummarize nje kancane bazalwane amen le ndaba iclear noma sekuvakele kakhulu bazalwane ukuthi uma umfundisi lapho athi lapha kunale noma le conjunction ethi if hallelujah nginaloko bazalwane ukuthi yebo kona kunjalo umuntu ohlezi kuJesu uzothela izithelo hallelujah and ongahlalanga angeke azithele sanibonani bazalwane amen mina ngicela ukubuza mfundisi ukuthi njani bengicela ukubuza ukuthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu makasafikile kithi kuyofika khona nomoya oyingcwele and umoya oyingcwele makafika ufika with the gifts so bengicela ukubuza ukuthi ama gifts are part of ama fruits na akamoya oyingcwele so lithi mawafika nalawo ma gifts lawo so sesiba ngumzimba munye kaKristu ebandleni of which others are prophets other are lithini ma intercessors zonke lezi zinto lezo so ngibengibuzela thina abantu abasha ukuthi njengoba ligcizelela lokho ukuthi sifika kanjani ekwazini iphiwo zethu njengabantu abasha umoya oyingcwele usiza kanjani ukuthi sonke sifike eziphiweni zethu sizazi sikwazi ukuthi siyisebenzise ngoba lithi iBhayibheli kuyofika abantu beze enkonzweni bayosinda ngeziphiwo ngoba lithi abaqulayo bayokhona kusondeza uThixo ehle ngemaphimbo abo bese abathandazayo ngibo labayokhona ukuthi basize abagulayo bangakabekwa izandla so singabantu abasha sifika kanjani kulezo iziphiwo lezo amen mhlawumbe ngiqale ngokuthi bazalwane kunezinto lapha eBhayibhelini uma ulitadisha la khona umbhali athi mayebhala kukhona into ekuthiwa
imudi la khona kuthiwa mhlambe istatement esikhulunywayo siku-active mode noma siku-passive mode. Ku-active mode yila khona i-subject yenza khona i-action. Ngifuna ukubuya khona la kulo mbuzo wakho. Bese into iyabhalwa ibe ku-passive mode noma ku-passive voice. Lapho khona i-subject iba passive. Then kube i-object eyenza action kwi-subject. Ngoba ngicabanga ukuthi ngikhuluma nabantu abashiye ukuthi ngokwezinga lomfundo bazongizwa. So kulento oyishoyo kukhona izithelo ezithelwa nguwe. You have to do something wena. Awuzukuthelelwa. Uwena othelayo. Ngokuthi uhlale kuye, lokuhlala kuye kwenza ukuthi uthele. Niyezwa bazalwane? Phela omunye manje ne-boyfriend bazalwane kumele azalele yena. Niyezwa bazalwane? Angeke ulinde ukuthi ngizohlala ngizokwalelwa. Jesu ngicela uyongitshelela. Lapho i-subject eyenza i-action. Kukhona isikhathi la kuba khona i-object esekuyiyona ke e-actor kwi-subject. So uma sikhuluma ngama-gift bazalwane, these are charisma, ama-grace gift, izinto esiphiwa zona. Lokho akuqhamuki kithi. But lokho sikunikezwa nguNkulunkulu. Nakhona injongo yako uku-edifya ibandla. Kunabantu abaneziphiwo zabo ekufanele babukwe ngazo. Angeze umuntu ukuzosebenza ngazo. Ngifuna ukubona namhlanje kuzoba njani. Omunye afike late ngoba lesiphiwo sakhe bekumele sisebenze la. Mhlawumbe ube umhlabelelisi kodwa athi ngizongena ngo-12 namhlanje. Usiphiwe. Akazi yena ukuthi usiphiwe. Bekumele sakhele libandla. Uyayizwa ke leyo nto leyo. So iziphiwo ke ziphiwa wonke umuntu okholwayo. Because nazo ziyahluka bazalwane kunama office bese kuba khona ama gift. Yabo even nalezi administration ukuthi nje uphiwe isiphiwo sokuhlakanipha. Isiphiwo leso samukelayo. Ukuthi mawufika nje ebandleni ube nesiphiwo nje wena sokubona abanye abangenazo. Uyayibona angazi kodwa ke noma uyaphenduleka yini. But isiphiwo umuntu nomuntu ohlela unesiphiwo sakhe ukuthi ezabanye iziphiwo asizazi. Because bahleli nazo abazivezi. Amen. Nasi sandla. Uyaphenduleka kodwa. But abawazi ama-gifts abo ebandleni. Hayi ngoba mhlambe ukuthi uyachwenza or ufuna kulandelelwe ebandleni. Kunebantu abanawo ama-gifts. So ngila moya engcwele sibuza khona ukuthi yena usifikisa kanjani ekwazini iziphiwo zethu. Okay, once we understand ukuthi ubani umoya ingcwele. Because umoya ingcwele uma ngabe kubhalwa ngayo ukubizwa ngani ngesilungu kuthiwa it is a pronoun. Usebenza as a he, as a person. Akusumoya nje. So uma ngabe unaye unomuntu ngaphakathi kuwe. Angisho uyena umoya ingcwele okufundisayo wena okukhuzayo. Kuneyindlela ofuna ukuyihamba wena. Umoya ingcwele athi wena njengomntwana kaNkulunkulu cha. Mhlambe kunephathi yasemsebenzini senivumelene noma esikolweni ubusuyitshelile wathenga impahla wathi ngiyaya. Usuyithengile impahla athi umoya ingcwele cha. Nesiphiwo sakho kufanele kube njalo. Kanti ukhuluma makunjani yena? Because kumele akhulume ngesikhathi sonke. Because uphila la ngaphakathi kuwe. Asikho isikhathi omshiya ngaso. Ubuye umthathe futhi. Umthethe. Owakho. Amen. Amen. Uthathile. No uthethe sis. Ngicela kumbutela ngalendlela. Yes. Masifunza la sifunze kuthiwa sina Jesu siba ngomhlobo. NaNkulunkulu zoyangena futhi lapho. Ne.
Yeah. So imsebenzi kaJesu kwakukuphilisa angisho kimuvele waba ngophilileyo uNkulunkulu waba wavela ngoNkulunkulu onamandla umoya ingcwele ke yena ufuna ukuthi yena makufika moyeni ngoba uthi masefikile yena into bese nikhuluma ngetilimi manje makufika moyo ingcwele kimi tilimi ngabe tisiphiwo yini angisho sekufike emoyo ingcwele tisiphiwo yini kanti futhi isiphiwo siyafana yini namoya lo ingcwele netithelo isiphiwo siyafana yini netithelo Yeah. Amen. ngathi ngiyibekile Bakhona nabafundisi bazolekelela egameni lenkosi. Kodwa nangu umfundisi Malaza lapha. Amen. Jesu amen ngiyambonga uNkulunkulu nami egameni lika Jesu haleluya isiphiwo bazalwane awukwazi ukuzibona wena ukuthi unesiphiwo once wazibona wena uzofa uzofa ngoba angeke ukhonze uNkulunkulu uzokhonza isiphiwo sanibonani bazalwane angeke ukhule but ngenxa ukuthi uzothatha isiphiwo usibeke phambili awusakhonza uNkulunkulu sawukhonza isiphiwo futhi isiphiwo ukuthi umkhulu singakisa ngiseshogweni ngoba uma izilimi zikwehlela ungazikhuluma kodwa ubuye esogweni hlala kuJesu. Amen. Okay, ngicela before kungena usisi wami. Manje mangathi ke mfundisi uMalaza because isiphiwo kunento ekuthiwa lapha yana ama office se fivefold ministry. Ngicabanga ukuthi lo muntu usuke ezazi. Mina nje mangayena umvangeli ngingavangela kona. Kodwa bakhona bangakwenza kangcono kunami. Because ngiyazi understanda. I-problem iba laphayana ke sekusazini lesiphiwo sakho bese uyaphakama ngaso but mina nje ngithi ukuthi usazi akuyona inkinga because omunye unesiphiwo sokukhuluma ngezilimi esakhe uphiwe sona angeke asho ukuthi angazi mina ukuthi ngiphiwe ukuthi ngikhuluma ngezilimi angicabanga ukuthi ukhuluma ezingeni la angayi-understandi khona lo okhulumayo nozohumusha ephiwa uNkulunkulu ukuthi ahumushe usuke emsebenzisa ngaleso siphiwo leso naye usuke azi but ingozi enkulu ile ukuthi bese kuvela wena bese kuncipha yena angazi kodwa ukuthi ke mhlambe wena uyibuka kanjani because iziphiwo angithi lo mzimba unezitho ezihlukene isandla siyazi ukuthi siyisandla sinomsebenzi waso ingakho isandla singeke sisho enyaweni ukuthi angikudingi because unyawo lunomsebenzi walo lihlala liwunyawo nje liyaziwa but konke lokho kwakha wona lo mzimba angazi kodwa kuzobuya mawubuya ngifisa ukuya lapha kulo sisibongi izilimi akusho ukuthi sekhona umoya oyingcwele sonke sizoba nazo izilimi but isiphiwo esivela kuNkulunkulu kunento esho uPaul lapha eKorinte eyayenziwa abantu baseKorinte eyayimbi ingakho mayefike address ibandla laseKorinte ul-addressa kabuhlungu ezintweni eziningi because uke wakuveza naye ukuthi uyakhuluma naye ngezilimi but mayekwenza ukwenza ngeorder because iproblem yalapha eKorinte babethi mabekhuluma bakwitize bonke simuza uPaul ethi makungangena umuntu la iminyanga ngeke asho yini ukuthi niyahlanya that's why mayefundisa ngezilimi uthi uma omunye ekhuluma because kuzokhuluma umuntu oyi1 ngesikhathi ibandla ngaleso sikhathi lithule libubulele phansi akekho umuntu okhulumayo kune order because kusuke kukhuluma uNkulunkulu ulimi esingalwazi thina bese uNkulunkulu athinta lo yangale
ene lo muntu amthintayo wena uhlala enhlazatsha avela athinta umuntu osuka leso shanguve ahumusha le yanto le ekhulunywa ngale ethintwa uNkulunkulu because egcineni uNkulunkulu udlulisa umlayezo ebandleni kwakhiwa ibandla. So sengisholo ukuthi umoya oyingcwele and umoya oyingcwele angeke asiphe izilimi sonke. Abanye uzobaphuma ukuhlola zona le izilimi. Ngoba nazo kufanele zihlolwe ukuthi abanye bangaplana nje la mina ngizofika ngithi masifike econferenceini wena uqhume uthi ibandla elingahloli bazalwane lizohamba nomlayezo ongawona ngisa ngiyibeke nje kanjalo. Amen. Hayi mina sengiyedede indawo ngoba ngibona sengathi sesawulahleka manje. Injongo yesifundo ukuhlala kuJesu sibekiselwa ngalendlela ukuthi kube nemadoda lamabili. Emadoda ayehlethe ekholweni kodwa akufananga umehluko walohlaniphile nalohlaniphanga. Naye futhi lohlaniphile akasho ukuthi mina ngihlakaniphile nalo ngafundile lo siwula akasho ukuthi nathi ngisiwula. Indaba yabasegcineni kwafika lesivunguvungu isona esende umehluko manje la kule ndaba yiko lo ngithe mina kanti etivunguvungu zifikela bonke labantu na. Impendulo ithe yebo. Sengithi mina okunye ke sengibeka lokho engeke ngakubona namanje ngisakubona. Leli phimbo elafika lakhuluma kimi. Ayithi ngilele. Ayithi ngiyaphupha. Likhuluma njengoba ngikhuluma nje. Kodwa manje likhuluma ngesikhathi. Lenda ngikhakhazele ngishaya uvalo ngawufuna ngiphendule leli phembo ngende ngiphendule kabi ngemphendule kahle. Impendulo yami nje ngavuka kusasa ngaya kule ndawo finish. Impendulo yami leyo ube ngangizophendula lapha incembe ngitakona ngisho ukuthi Mosi uyangibona na uNkulunkulu ukuthi ngibuye esibhedlela futhi uyangibona na uNkulunkulu ukuthi bengingasakwathi nokusukuma. Nengithi impendulo bengathi beka lapho kodwa manje ngaqola nje ukuthi ngithule ngende nathi asime lapho kuhlala kuJesu. Nalo malukazana lo mamaza loya ohamba nalo makoti bakhe wayebanikeza ukuthi bathi khethe. Uyahlala kuye akahlali kuye. Lithi ke nalo owabuyele kwabakubo wathkhala naye wadazuluka. Uma futhi sifunda nanguSawula engabe uPaula uthethe incwadi uyeDamaseko ufuthekile yowenda umsebenzi impela lazabonga kubo uhudu lemakhola abophe uvela liphimbo usendleleni shayeka phansi bawabonge akekho lwasala nalaba alithi iBhayibheli abalizwanga iphimbo elakhuluma naSawule ethi Sawule ngihluphelani na. Abalizwanga kodwa bawa. Sonke singawasonga lapha uma ngasondela uNkulunkulu sonke singawaphansi kodwa manje ozowuza liphimbe yiloyo hayi ngcono yena yiloyo okholwayo inkosi uJesu.
ngiyayibona imibuzo evukayo manje enye ngaze ilahle le ndaba yokuhlala kuJesu. Angathi kwevakala na hambani nale ndaba yokuhlala kuJesu. Manje mina kunenge ukuba esengubonile khona amalanga nje endlule bengikhuluma nomunye umzalwane wala lo mzalwane ngithi le ndaba engishisayo engishisa ngathi ngababutha bonke labazalwane basebenzayo wala lo munye akekho le bandla uthi cha ayisiyo yale ibandla yodwa le ndawo yethu sonke sayidinga kodwa manje idate yabo ikude mina iyangishisa le ndaba si ngiyendlulisa ina kayizwa ni nalo bathi iyale bo 29 bo 20 bani akayizwa ngoba ayikekhuluma kuye akayizwanga yena izwe yimi manje mengifaka isikhathi usangishisa kuthi kanjani angathi senthi le ndaba ukuthi ukuhlala kuJesu hey ibukene ngamehlo lajulile bazalwane singayithathi nje lula singathathi into ekhuluma nje into ebalulekile kakhulu hlala kuJesu Jesus uma ushinda benkulu kakhulu uma emazwi amehlala kini nami kimi yabona uyathunga Jesu mahlala kini nami kimi into ethungele uma kuyihlukanisa siyabonga qhubekani bafundisi Sike satshelwa bazalwane sike saba nenkinga uma sibuka la kulesihlahla sabona nazi izithelo ngala ena awukhoni nokuyibala ene le izithelo lezi bambalwa abantu abakhona la kulomvini abangatheli ake ngibekise ngaleli liphuma ngala bakhona phakathi ebandleni but asiyibona izithelo kodwa into echokozisayo ukuthi nampa abaningi la bathela khona kuyachokozisa noma kunganelisi uma sifika ngala bazalwane kusogwadule kodwa bakhona ngaphakathi laba bazalwana akusiba abantu bangaphandle abantu abangaphakathi emqondweni wami ngifikelwa ngumuntu bazalwane ophuma la ebandleni aye euniversity bazalwane ila sihlukanisa khona manje lo muntu besimazi ukuthi uhlezi la lokuhlala sithe ubudlelwane kanye naye simazi lo muntu uthi unobudlelwane obuhle noKristu enasinavalo ukuthi uyahamba si proud ukuthi uKristu uyomveza la eyakhona bayahamba babili labazalwana abantu abasha phakathi ebandleni uma befika uzothola isimanga uthola ukuthi umzwalwane wokuqala nangu lahlezi khona nali leli gatsha liphumile siyambona uyavela la siyambona uyavela nomzalwane igatsha lodwa abazalwane kodwa buka izithelo eliyithelile zingakanani umzalwane loyo bese kuthi omunye umzalwane afunda naye euniversity eyodwa bese yena yavela abazalwane aphume ngala eceleni azoba ileli gatsha ngapha okubhlungu ukuthi akukho ngisho esodwa nanti liphumile leli gatsha bekufanele kube khona izinto esizibonayo kodwa labantu basendaweni eyodwa labantu kuthiwa basebandleni elithile kodwa umehluko bazalwane kwenzakaleni kukhona ohleli
ukhona ongahleli. Ngaphandle kwami bazalwane ningenze lutho. Uma igatsha lingahleli kimi, uma lingahleli kimi angeke lithele. Ubhlungu esibhekana nayo. Uzohamba lo ongalena athi eye university ayofuna i-degree, ayofuna i-diploma. Ubhlungu avela abuye nomntwana. Yaxolisa ukusho. Kodwa ngoba siyakhuluma bazalwana ngithi sisesifundweni avela abuye nento ayengayihambelanga bazalwane. Athi uma salapha e-university asabe nokuthi ungaqhamuka wena mhlawumbe umfundisi wakhe noma ngomunye umzalwane wakhe ukuthi uzwe ngaye, because le mpilo ayiphilayo bazalwana ayikho yinhle, ayikho mhlophe, ayinazo izithelo. Therefore umuntu omusha ubizelwe ekuhlaleni kuye ukuze azokwazi ukuthela izithelo. Angazi bazalwane khona okunye. Uyakhuluma sisi. Avela. Shothi usekhavekile. Ukhona ogcizelelayo bazalwane. Naye mic lapha emuva. Noma sese right. Uma khona ngavela bazalwane. Kanti ngiyacabanga nalapha kumfundisi Masilela uma sekukhona kubambile naye singajabula ukumuzwe ephefumula. Kuloko asethe wangena wakucosha sikhuluma ngokuhlala kuye. Yeah, yes. Laphayana I think it's so. Kuthiwe ukuhlala kuJesu ufunda izwi uyathandaza uyahlanganyela. Manje nangimina sengiyahamba ngiya eVarsity ya iseLimpopo anginabandla ngenza njani ngingena kuphi ngenza njani. Into emnandi ukuthi njengoba use university unaye ngaphakathi kuwe. Usuke eCaroline wangamshiya la ebandleni wahamba naye. Ngicela ukuba iexample yalombuzo wakho. 2008 bengilapha osizweni bangithola ivangeli kodwa angihlali khona. Mina ngisemnambithi ngomsebenzi ngilithole ngisebenza emnambithi. Bathi bekufanele ngihambe nalo Jesu wami ngedwa. Ngihambe naye mina ngiyomveza la ngisebenza khona. Angasho yezwa nceko. Ngihambe naye ngiyomveza la ngisebenza khona. Bengingenamahloni, bengifika kwamanye amabandla because ukuhlanganyela uyakudinga. But into ebeyingilimaza ukuthi bengingena ngiphume because into engayamukela bengingayitholi. Iloko bekungilimaza. Kodwa lento engaphakathi kimi bekungangikhathazi because bengazi ukuthi ngithole yona. Noma ngisendlini umngani wami nangu phela manje lo ngizohlala naye. Uma bephuma engiqashe nabo ngoba bengihlala emqashweni beyokwenza izinto zabo, mina ngiyaphuma ngiyoyikhulekela. Kuyenzeka noma use university. Kuyenzeka. So mina ngufakazi ukuthi into enjalo iyenzeka. Until kuze qala ibandla eMnambithi 2012 mina ivangeli ngalithola ngo2008 ngoFebruary. Kuma imvuselelo lapha ya. Unyaka wonke ka2008, unyaka wonke ka2009, 2010, 2011 for 4 years. Lingekho ibandla lase EGC kodwa ngahlala. So nomuntu ose university as long as ekhona lo ngaphakathi uyakwazi ukuhlala. Because asinikwanga bazalwana uJesu wasesontweni. Ivangeli esinikezwe lona thina sasifunda le ifundo zabantu abasha ngalesa sikhathi kwakuthiwa unikezwe ivangeli lokuzimela wena. Uma babona beyale bethi bayakholwa bese uthi kodwa mina alibonga igama lenkosi
lento ekhulunywa uPaul ikhuluma kuTimothy encwadini yakhe yokugcina ethi weTimothy mntanami sheshe uze kimi ethi ngoba abaningi sebengishiyile uthi mayekhuluma uthi kuyofika isikhathi la khona abantu bayoflathelisa indlebe zabo eqinisweni la ngilithanda khona kuverse number 5 uthi kodwa wena mntanami uthi shumayela izwi kusikhathi noma kungesiso wenza umsebenzi womvangeli ngilandela eligama elithi kodwa wena bangakwenza bonke abanye kodwa wena mawutholele lokuyimela uma nje ngalowo Jesu wamtholayo uyakusiza and mfundisi ibiyela kule nto besisho earlier ukuthi isitulo lesesonto yes uhleli kiso la but ngeke usithole euniversity ngeke usithole ongoye ngeke usithole but uJesu uyisitulo esikhona kuzo zonke indawo Cape Town. that's why Jesu invitation yakhe uthi asihlale kuye ngeke uswele leso situlo noma kuphi hambi eChina bo Ching Chang Yong Chang uyosithola lesitulo lesinjesu amen wena nje khetha situlo lesiright awungahlala esontweni alikho eChina ayikho evangelical ya le phethwe ngumkhulu simelane eChina but lesitulo esinjesu sise China sise USA sise Asia sise Europe sise Ghana wherever la uyakhona hamba nalesitulo esinjesu hlala ngingize ngathi mina ngaseteksini lesitulo hayi sikhona wona wonke lamakhumbi sikhona lesitulo amen Nkosi yami sesiyothini na kunjalo bazalwana sikhona yonke indawo awukhathazeki bangakhathazeka abazali ukuthi umntwana uyaphuma uyahamba kodwa wena kufanele ubanike ithemba ukuthi ningakhathazeki bazali bami uJesu nangifundisa yena ngizoma ngaye uyena bazalwane esima ngaye akekho omunye sina ngokwethu siyahluleka kodwa makukhona yena siyama sifana nale yandlu bazalwane okuyothi noma sile kushaya ikhukhula kufika inhlupheko singabi nakudla emarezi siswele konke kodwa bese siyama angeke siyifune indlela ezinqamlelayo ngoba sinaye ukithi Nkosi yami ahlalene kuye sikhona isikole esilapha eMaritzburg bazalwane kunesikole esilapha eMaritzburg esaziwayo bazalwane ukuthi maqhamuka umntwana kaNkuluNkulu osuka la bazalwane ufika hlonishwe bazalwane ngevangeli inamandla bazalwane once ulitholile wenza isiqiniseko ukuthi ngizohlala la for 3 years ngifuna lo Jesu avele bazothi bephuma bayale kodwa wena uveze lo Jesu wakho ohlezi kuye uhlale kuye noma ekhaya bengakuboni noma ebandleni bengakuboni ngoba phela le university bazalwane sinesikhathi sonke uma kuthi ungalali ngo12 ulale ngo2 ekseni ichoice yakho kodwa umveza njani phakathi kwalabantu ababukile uyabadonsela yini kuye noma ufana nomuntu omemiyango ovalela abantu abangaphandle abafuna ukungena banjalo abantu abangahleli kuye bazalwane mawufika kubo bahle ngaphandle bahlotshisiwe kodwa ngaphakathi bazalwane asihlaleni kuye ngoba leza izithelo zinokuphila angeke ukuthi mawusidla usithole sibolile phakathi kodwa ngaphandle ubusibona sisihle haleluya angazi kusekhona bazalwane siyobe singakhulumi ngokuhlala kuJesu nasikhiphela ngaphandle umthandazo
siyobe singakhulumi ngokuhlala kuJesu nasikhiphela ngaphandle kufunda izwi likaNkuluNkulu ngoba ekuhlala wena kuhlale namazwi akhe kuwe. And bazalwane budlelwane bami naJesu bakheka emthandazweni. And bazalwane nasikhuluma ngemthandazo asikhulumi indaba kaShaya wendlule. Sikhuluma ngendaba yokuthi yokuba net deep communication naJesu. Ujule kuye ucwile kuye. Ngoba bazalwane uyabo inkinga lenkulu leyabakhona kulo amprofeti esifunda ngaye lapha. Kwalinganiswa ngathi amahlandlaza bamangaki lo abephethe umucu wokulinganisa. Ukuthi wathi nafika yolinganisa kokuqala wathola amanzi asemaqakaleni. Uyabona amanzi asemaqakaleni inkinga yodwa. Ngoba uyangena uyaphuma uyahlubhuta nje. Angithi wena lamanzi ake angeke akwehlule ngeke enze lutho. But nasaphakama basemadolweni i-movement yakho seyaqala but wena usesemningi ngaphandle. Usesemningi wena ngaphandle umncane ngekhathi. Kwaphinze kwathi akulinganiswe. Athi nafika ekhalweni yabo zibambene zintanganye. Ngeke uye phambili ngeke uye emuva. Uyoma uyoba ngumzalwane lomile longayiphambili longayemva. Kwathi akulinganiswe lamanzi aze abe ngumfula longena ulinganisa. Ngamanye amagama injongo lenkulu bekungukuthi lamanzi aze angehlule hayi mina ngihlule wona. Uyabo seyinkinga ke la ehlaleni kwethu ukuthi uma singajuli sitaba ngile part lengala ukuthi asikajule ekuhlaleni kwethu kuJesu. That's why siba nenkinga ye-10. Ngithe mina bazalwane ngiyabiyelela ngobe kwangathi kunento engiyitholako bazalwane. Lekhuluma la kimi ukuthi uNkulunkulu kwangathi usinikeza ikhambi singabantu abasha. Ukuthi ikhambi elingilona elizosikipha kuzo zonke inkinga esifesile emabandleni emphakathini kuhlala kuJesu. Uma bazalwane lokuhlala kuJesu ngifuna kusho njalo kungeke kube ikhambi elikazulula zonke inkinga zonke in totality but ngifuna ukukuthembisa 99% weinkinga ziyocazululeka. Kuzulu lokho bazalwane yakufa ukuhlala kuJesu uma ngabe omnye umuntu angathi ngeke kuyicazulule zonke but i99 kuyozicazulula. Ngoba inkinga ezinengi zidalwa ukuthi asikakahlala abanye baxosheme kuJesu abanye njani kodwa nasingahlala kuJesu bazalwane hayi kuyobe kulungile kuyobe kuphelile. Ngiyabonga. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi sesonke bazalwane siyeneliseka. Siyayivisisa bazalwane indzaba yokuhlala kuJesu. Konke bafundisi sebachazile la asihlaleni kuJesu. Singathi ungatendise ekukholweni. Lento ithathe iphile kuwe. Mthathe Jesu aphile kuwe. Uma ungake sewuhlabele nangumhlabe ufunze ungawuhlabeli. Long number 79 ecilongweni levangeli. La athi ngingenwe emoyeni wami. Ilizwi lakho Nkosi. Wahamba qhubeka athi mabala onke. Awungqolisile umoya wami. Ngihlanze kuwo. Uyabona ufunze ungawuhlabeli. Khona la nawe uyadibona ukuthi ukuphi wena lapho. Athi senginikela konke kwami kuwe. Manje sikhona labantu abasha noma bazalwane nonke sisho lokho nje ukuthi asihlaleni kuJesu ngoba yena uyabuya ulandza ibandla lakhe. Landza ibandla lakhe. Athi lo mhlabelelo number 21 lamacilongo nevangeli athi uhlala kimi ngihlala kuye nguyena owenza umsebenzi. Asiphakameni bazalwane sitokhuleka
nawe bongatithandazela, nawe bongatinikela. Sokukhulunyiwe nguwe lo tata ingqono ukuthi ume njani nasengosini, ume njani ngakuJesu, impilo yakho ime njani. Funa ukuthi wena uqobo lwakho uthathe isinyathelo lesisha, thatha inqumo lesisha sekuthi cha ngiyahlala kuJesu. Ake sikhuleke nisonke bazalwane, sonke sithandaze, utithandazele ngekho lotokukhulekela. Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, maye siyabonga, maye siyabonga Jesu, maye siyabonga, siyabonga. Siyabonga baba wethu othandekayo, egameni likaJesu. Baba selithamba emilanga, uphinde ube uNkulunkulu wethu, Nkosi Jesu, esimelwe ukuhlala kuye. Baba wethu ongcwele, kuvela ukucazululeka kwezinkinga esihlangabezana nazo emabandleni, izinkinga esihlangabezana nazo ngamunye ngamunye. uNkulunkulu wethu onamandla onke, ikhambi elilodwa lokuthi konke kuyenzeka.